Arimba mira wondine chiaka ngeta na njiani bakuromba thirikari nene nera ya county uchumire na mpo batethia kumuna na tuinyo tulo tukura mira no tia yomi bro bakiare na ndikibandito bwete tuinyo tutugara kuyukirwe tale ne twabatia nke mukeu na bo MC bo ndiucho yele baraba kuliongeta na nimba kire mireu bo wete bashoka mbunge bakethera baikero ari kenda konura batethia arimba mira Marion Karugi aina ntetoi na wethere kimera kitherwo kiki ngirini buru indi ni kimako kinene kiri sublocation ya Thuru ira iri wardini ya Njia gicione bunge kia Gembe Central na rako twika kwina manginyo yati kumenyekana ni ya muthempa yuriku yara yarikite otema ntame kilaene na utiira karibe na kimako kinene. Bakiaria na Weru TV akariba ntere ici cia Thuru na kithere wandini ya Njia gicione bunge kia Gembe Central bariwa beno bwa bunene boti wa thinene ampara nontu kimera ki nikyo berera kimantu ya maingi indi mwankareu ni kuma kikuma na mukaini ni batethio kweo mbere ya ntameje tangenta bati wa marampe batwe twethire tuturari mira na itwonete njanga kuma kinjanga witakiringi kuma tukuma corona raina tukua na tukwenda utetho kana ntuba mira thina ni onire yengi ya mainyo yarite mira ngwitikie ngwete ni mitemira imirere ni mainyo na ontubu tutapona inkoromba thirikari county na national government bausike ki mantu ya batutethi no ntubatu tugawitira ingwitikie oni bwa mira ya kabu kuthira na community batu tengemete mira kuma kuthomethiana kuma economy ya Kenya onthera twatirite na njira twatirite ni ngwitikie humanity na mira turona ka kuura bia tikora bitika normally lakini biare mere kuo bibwithia kintu gari o network muthempa ina stroke light wende ginya kitekurwa ginya kurirwa na niki inyo kigwa kike green wara gutake kora kya tan yellow na nyampempe isi athirigite na mwaka yonde mirani erinde yoyo kila no ntuni tukaba kila ya chemiruki na ito kuona yamba kwa disaster within a short period tomba gutha tukara cherwa no mira uba tu tunarambia mira and kindly katushughulikiwa with immediate effect nonto samba nekethra i disaster na i auto etrete manto ya thokire nonto kila kiro wa to ni mwere ukikare wa kya kuthwa na gikathira ando thai ba ntorege ba na thini nyingi muno ndiko no bakethi nonto thai ana ba English skuru na ba ingeta shukuru au ita shoka shukuru mbesa utemu cia ugetha na mbesa nonto betha babairete mbesa bakona miraene na nyuma yo kinya kuliunga miundeneje MCA wa Njia Mwendali na wakangeta Stephen Mbijewe ni bonanete kinyabo kuringika bonene na kuwa baeta na mbere oswera ntaire ya kuthiria manginyo ya bantu ya tona ya manene na uma uwa kariba ntureba kuibogiete bantu tengemera nene tore antu bene roimira bono hii yo bibirite mira kabibo bikaoma ona yantu ena challenges nyingi mno nyakurira na fees onto baibara yere kugeba wena dinamu nyakurira na bya kore kelo kwena challenge nene MP yetu kumuringira timu wana ndani kile na mtu larambisha hindu bimu na mbira neti de kona president na ntobo na kina pili kiwari ingia kiari na president ndio mone isaanda ngira kwamba kuona nenda tumba kumenyera maisha yao na kwenda kuwa inyora bibi kwetha bie miraene iri affect monka mturori uru kuma murimio mira mturori ya mireu a biashara ba mira kinyana betu baba Nairobi na Mombasa baba otegemea mirei ke biashara ukagwithira mirei uketha yumi kuma gukuri yao yote mtu kuona mirei kwendi na bopata mno ni bakuromba thirikari ya kaunti ya Meru tumataalamu bakubwithio sunkuni nikenda bamenyane ndawa yongwere kuyomba utumirwa na kinya waziri wa urimi Mithika Linturi ethirwa itonyero swera ntairo ntubu na mpui mbere ya arimi batati wa thinene ndika kwapirukia thirikari ya masinani itume experts nikenda bomba nikulwalia niki inyo inagani kiukiyite no tunikeni lumba kwindi kimera kemira kira arimbi bana batipendi kikyo na no twina mheshimiwa Njia Mwendali ora niwe ndiye setu tukawatanira twinthe turi MCA ba Embe nontu backbone ya economy ya Embe ni mira nikenda tukomba kwithwa tukiara na iria na gavana na waziri wetu agriculture nikomba kenda bakomba kwithwa betu ma experts kana researchers nikenda bakomba kwithwa bakiri research maybe ndawa ira yumba kwithwa etumika kuringira mirei no tukinyari mibo inge muno beno bwa kuringira mirei ndawa kintu kembere bate kumenya kithire ndawa iri kubati kuringira twina myth na conception yekuwa no ringira kila kindawa kikanyara
so ibabati kwithwa research kibure kirita yongo iminda wekari ibati kwithwa yetumairwa CS tu wa agriculture bwana Bithikali Nturi kiona bati ruturelia ontu ipati ya mantiorimi kinyawe atwatie turi rwendawa tumbe kuira intubi then antu beto bombo tetherwa muno na kinyanjira bya kuria anjira hoteli bungi bra thirikari omba kuria hapo ontu antu baba affected na butu kuona na tukara kuyana haraka kana uiteria na mpui mantu ya kendelea Muthia MC Ali ariwa bakethro baikinyithia rwaria kire assembly ya Meru rwa kwariria utengo kwa kigina kia utethia arimirira wenyange ya bobora umira twashumia notubia na suluhu baitume kitu ya tweta tukiluginya safety ndio tumba kuria mantu yo contain mantu ya mwe regero ya tukilwelia ombo karika ntu ndi mantu ya environment ya karede kwetwa wina changamoto nyingi nyotro ni location ya tenga wa side kima ntu ya disaster management visitant bara affected pa kombotezo wa kombaukiwa kenda bomba Kiripotera Wero TV kumadhuru wadi ni Anjia Gembe Central mbeta wa Marion Karugi wa Kenywa.